Ngarangi Burmaga Mizoramga border gate mayada khutthona khibadu CNF ta yawba kuki jo amasu sikre ngasi sikiba siga tharaga unna kuki ani sire Technopol district border fencing tawbada maring naga singna sangi yadabadagi Indian Security Force ka maring nupi singa muknakhre video social media singda thaganarakre Masagi chahi kun khakta ngairibi nupi amana koina jaba nupa thangna thenduna hatkhre thaudo ase ngasi nongthel Bisnupur district ki ithingda thokibani nupi du kwa kaithel dakini hai police na fare haide Naga area da sugi kem amata thamdanaba FNCC gi consultative mifamna wareb laukre Bharat Sarkar gi Ministry of Home Affairs samadi kuki su group ani gi marakta handakta Delhi da wari sana ki baduda tampak lomgi akoibda leramba kuki gi su kem taret lauthoknaba wareb laukiba adu Naga area da amuk nauna hangdokpa yabagi phibam leibana ngarang Foothill Naga Coordinating Committee FNCC gi lamjeng makhada Imphal gi tarungda Foothill area da leiba Naga singi oiba consultative meeting pangthokre loina nami phamaduna Naga singi pari puri oiba territorial area da sugi kem amata hangdok handanaba akanba wareb laukre haidi Foothill Naga Coordinating Committee na thadropa zero amana hairibadi ngarang pangthokiba mi phamaduda Naga leaders elders intellectual amasung Naga gi tongan ba organization singi mihut kaya sarug yakhe miphamadada maruina Naga miyam amasung Naga singi pari puri oiba lamsingda akiba amasung singnaba kaya pirakliba sigi matangda yamna kupna khanaki haidi loina sigumba ain kaipa mongda Naga gi lam khopchinaba honaribasi Naga miyam gi demographic balance peace amasung security da haktengna na akiba pibani haina lauduna miphamadu gi matungda tongan ba warep ahum lauke miphamaduna laukiba warep adudi Naga singi pari puri gi territorial area da hojik su agreement ki makhada lairiba kuki militant group sing asigi kem natraga settlement amata thamdaba Naga singa taba area sing da bunker makeshift shelter amasung wooden cross na singba amata sahandaba yauna unauthorized oiba mongda gate natraga barricade sing amata hangba yahandaba infrastructure project sing paikhatpada Naga miyam gi hingbagi wafam da natraga identity natraga hak sing da akaiba pigadaba oirabadi hairiba project sing adu paikhatlandaba loinana asigumba project sing paikhat ke haiba tarbadi mari leinaba Naga community singdagi ayaba lawbaga loinana madugi matangda mayek sengna khanghanba yauna transparent leina khana nainaraba matungda paikhat kadabani haibasini miphamaduna Naga gi oiba pari puri gi lamsing cultural heritage amadi political rights sing asi peaceful gi kuthangda punna ngak senminaba haina punna warepsu lominaki haidi panba yabadi Foothill Naga Coordinating Committee gi maikaidagi hanadagi hauna Naga singi ancestral territory gi area da kuki su militant sing asigi camp sing saba yaroi haina mangjawnana section wa khangan khiba loinana center da su masigi asetpa phire phangkhrabani Indo-Myanmar border da khutthokna badagi Mizoram da refugee listing ani hena chensilakre AR na border sil tawkre hairi Mizoram ga lona ba Indo-Myanmar border gi Myanmar gi border town ama oiriba Khwamwami da Myanmar gi military junta gi mathakta lal horiba CDF amasung CNDF ani gi marakta akanba khutthokna rakpadagi Mizoram da nauna refugee listing ani ga chawnga maudra ga tare chensilakre border da hojik oiriba phiba maduna maram oiraga Assam Rifles na Mizoram border sil tawkre khutthokna baduda CDF amasung CNDF ki kadar pun taruk sokle border sil tawkiba sina maram oiraga Myanmar refugee camp ta leiraga Myanmar da mahai masing tamba amasung karbar gi sathok sin tawriba pumna mapung lep khre nauna Myanmar da gi lanjena rakpasing adugi matangda Young Mizo Association Mizoram gi maikai da gi phongdokhibada lanjelaki basing adu hauji Gokha Watha gi town hall da sangjapam piba goloina makhogi nomogi tangai fodaba sana thangna basing yauna atai polam sing piduna mateng pangle haidi khutthokna riba Myanmar gi resistant group ani asi sahi asigi February tha da Mizoram gi Chief Minister Laldu Homa amadi local leaders singna witness oiraga advocacy for peace haiba initiative asigi makhada merger agreement ama sign tawna khibani adobu CDF na Khwamwami area asi emergency laukthokuna control tawna bo honarapadagi nauna khutthokna bagi thodo asi thokibani nakalani ge khutthokna badu da Mizoram ge Jokha Watha da leiba yum kaya nongmai maruna panbadagi local gi miyoi singna loud speaker sizinaduna nakoina kablakpa nongmaina aikhogi yum singda pale nongmai kapna ba lep lo haina publicity sakhe khutthokna baduda CNDF ki kadar ani CDF ki kadar mari punna kadar taruk sokle amaram da khutthokna basina maram oiraga Mizoram gi refugee camp ta leiraga Myanmar ayuk nungthil gi matam da thabak suba satpa Myanmar gi tahanda gi usuba ama
तिहाउ तुरे लालगा इंडिया दा लाकना बहोनबदा इरैना चेंथखिबदगी हौजिक फाव थीब खंगद्रि हाइरि अपुनबगीदमक थवाई कथोपदा पामोरोय हाइना कंगलादा वासखरे मणिपुर खुंदामिनरिब फुरुप खुदिमक नुंगसी सानना लेमिनगनी अपुनबगीदमक थवाई कथोपदा पामुब तौरोय हाइना कंगला उत्तर ममांगदा वासखरे पीस कमिटी कलेपाकना सिंदुना ngasi मणिपुर की मफम कयादगी लाकपा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लैसाबी सिंगी लुप अमदी मेरा पाइबी लुप कयाना सरुगियादुना पीस कमिटी कलेपाक चिफ एडवाइजर आर.के. मेगेना वासक जेरोल पाथोक्तुना थौरम दु पांगथोखी थौरम अदुदा मामपेल मसाक फुबाला पुनु मेरा पाइबी लुप साइटोन मेरा पाइबी लुप थौबाल मेरा पाइबी लुप न सिंगबा सरुगियाखी लंदम मसिदा खुंदामिनरिब फुरुप मसेल नुक्सी सानाना हिंगमिनना बहोनबदा लुप कयाना थौदांग लोमिना सि हाइखी जंगल दा सामुगी लंगिसा तानबदा खोंगदब ग्यास हॉर्न कैसांपा ट्रैफिक पॉइंट खोंगबदा मियामना साउना अवाबा मायोकनारे हाइरि मणिपुर की कोनुंग ओइरिबा इम्फाल शहर की मरोइबा मफम अमा ओइबता नतना मी कुंगना ताबा मफम अमा ओइरिबा कैसांपा जंक्शन मक्तदा लैरिबा ट्रैफिक पॉइंट असिदा ग्यास हॉर्न पानबा गाड़ी कयाना जंगल दा सामु लंगिसा तानबदा खोंगदबा अहौबा ग्यास हॉर्न सिंग तोइना खोंबगी थबक चथबदगी लंबी चलिबा मयाम अमदि नागेता लैरिबा मयोइसिंदा यामना साउना अवाबा अमा मायोकनारे अरानबा थोंग असी इफोंग फोंगना चथरपता कैसांपा ट्रैफिक पॉइंट मक्तदा लैरिबा ट्रैफिक पुलिसना करिगुम मखल अमतगी थबक लौखत्तना कुमहै येंबगुम येंदुना लैबदा मियामना अदुकी मतिक पेनादबा हाइबदु ओइरे कैसांपा ट्रैफिक पॉइंट असिदा ग्यास हॉर्न खोंबगी थबक चथरिबसी लंबी की ममांग थंगबा अमदि मनिंग थंगबा सरुक्ता मखारोमदा हाइतखिबा अमदि अवांगलोमदा थौगलकपा ग्यास हॉर्न पानबा गाड़ी कयाना अदुकी मतिक मी चिनबा मफम ओइरिबा ट्रैफिक पॉइंट असी हेक यौरकपदा अहौबा अयाकु मखोल के ग्यास हॉर्न असी लेप्तना खोंबगी थबक चथरी मसिदा लंबीदा चलंबा मियोय अमदि नागेता दुकान फंबगी थबक तौरिबा मियोयसिंगदा अचौबा अवाबा अमा ओइरे हक्चांगी फिबम फत्तबा मियोय कयादि कोक पाइदुना नाकोंग अनिमुक मेनसिलगा खांगदुना लैबा यावनारे मियोय खराना ग्यास हॉर्न खोंबगी थबक चथरिबा गाड़ी ड्राइवर अमदि हैंडीमैन दा करिगिदमक्ता अहौबा ग्यास हॉर्न खोंगलिबनो हाइदुना पेंदबा वाफम कयासु हक्थेंगना फोंदोकपा यावनारे मदुना आयना यादबा अहौबा मखोलगी ग्यास हॉर्न खोंबगी थबक चथरिबा मरी लेनब ऑथोरिटी के माइकैदगी अथुबा मतमदा मियेंग चंगदुना आयन की लौखटफम थोकपा थबक लौखटपियो हाइदुना पाउसे सिदा प्रजा सेक्शन कयादगी फोंदोरकते हिरम असिगी मतंगदा प्रजा सेक्शन कयादगी मखा ताना फोंदोरकलिबदे कैसांपा ट्रैफिक पॉइंट असिदा नो ग्यास हॉर्न जोन हाइना थेतुना थंबगी थबक चथबियो लोइनना अथिंगबा से थुगाइदुना ग्यास हॉर्न खोंदुना मियोबगी हक्सांग सोहनबा थबक चथरकलिबा मरी लेनब गाड़ी की मियोसिंगदा आयन की मतुंगिना थबक लौखटपियो हाइदि रंगनी निकेतन सोसाइटी मणिपुर सिंधुना इबोयाम सुमांगलिरा संगलेंदा नुमित मापनी सुमना पांगथोकिबा रथ यात्रा फेस्टिवल मेला 2025 ता ब्रह्मचारी मयूम संगीता देवी की सोलो डांस गौरंगा बरना मिनट 15 सांग जगोई मियामदा उतुना खुदोल तमख्रे गौरंगा बरना मियामदा खुदोल तमखिबा ब्रह्मचारी मयूम संगीता देवी बहुजन साहित्य अकादमी की नेशनल अवार्डी ओइबता नतना हौजे कंगलै जगोई अनाई लेकोल काजल की डायरेक्टर ओइना थौपुदुना मणिपुर आर्ट एंड कल्चर बु हेना मसक खंगनबा होनादुना माहिरुई कयाबु ताकपि तंबिरिबि मिसक अमने काजल के आर्टिस्ट सिंगना मणिपुर अमदि मणिपुरी वांगदसु मणिपुर जगोइबु मियामदा उतुना ngasi फावबदा लाक्रि हाइना सेलेन डिजिटल फिल्ड पब्लिसिटी ऑफिसर के.एस.आई. जेम्स ना प्रेस थादरको चेरोल मना हाइरि